Салам алейкум. Алмандан егін албайсыз. Башты істеткен алмандан егін. Мені істетеді, мені Сенмеймін. Гарантиясымен іштесе қайда келесіз? Аласыз ба? Алам. Мына. Точно істеді, бірақ. Біреуісі 50 сомнан бірақ. Шындықта болған 50 сом бар. Біреу 50 сом, штук. Bir штук данек 50 сом. Башты істетеді, алыңыз. Болды. Болды? Болды. Пачын. Дағы айтып қойыңыз, ала тұрған болса, алмандан еген алыңыздар, алмандан еген башты істетеді, мені істетеді. Алмандан еген алыңыздар. Мен алдан қалған тұрайын, брат. Не ол алдан қалсын? 50 сомға? Bir alman deneyin algıça 50 son 1 kilogram almasam içinden 50 denek çıkıyor. Boşansın deniz elisi. Bu yaptı demiş. Gördün mü? Ben bazı işlep kaldı. Gördün mü? Koy çay. O? Buna başın işlep kaldı. Ne daha 50 son o? Daha bir de Bu şunda teyze şekliniz yapsam size şeklinin ortasını görürsün. Sır. Kat tırsız. Kol tigizliyor. Sırsız. Kol tigizliyor sır. Kattıra vursuş. Yenki kattırsız. Si no te cascas brosso, vai. 7. Oh, piano. Te la hai fatta. Tanto lei là, se no è inutile. Stai mezza giornata. Cagli forte. Lui può essere vincitore, c'è la fronte bassa. Dai. Sezione! Va! Oh! Dai più forte! Che sono angolato! Vai un'altra, no? Non ti casca più! Incastava! Non può essere! Dai, ormai... Fa così con le rughe! Levola! Ci messo la colla? Также наши 3 отпустите. Готовы? 1, 2, 3, отпускаем. Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Пап-пап-шоу. О, мама, если б ты знала, о ком я молчу. Азыркы жаштардын сүрөттөрү негизи эле укмуш. Моюнуп туруп, моюнун чыгарып туруп сүрөткө түшүп коюшат экен. Уялгы бияк жагынан кесипчи. Анткени эмне? Бияк жагы триш да. Триш. Сөө жөн эчтеке жок. Моюнуп туруп, сүрөткө түшүп туруп, баш жетпегендер бияк жагын кеспей калат экен да. Төш жок. Пустата жок. Уяттым жигиттерим, мындай сүрөткө түшпөй эле койбойсуңар. Кыз менен жолуксаң моюн толуп жүрмөк белең жанында моюн. Тырышып эле моюн. Арт жагың чыгып калган бөкүрөйүп моюн. Уяттым койгулачы. Укмуштун баары эле калса моюнуп туруп. Моюнун чыгарып алышат экен го, моюнун чыгарып туруп. Ямочкаларын көрсөтөлүчү. Коёй. Мындай сүрөттөрдү токтотору жигиттер. Нургүлжа, иш болтабы? Өлө бутуңуз туруңчу көчүңүздү, томпушуңузду көрсөтүп коңчу. Нар караңчы гана. Ана. Ылай болбоппу? Ылай, путтагы ылай болуптур. Пикир албай калдым жагында. Эң чыныктырды. Неме кылып? Путтар жаңы жабышып кетти да. Мына ушинтип талаада иштейбиз. Кореяда. Кыздар, деп койгулачы. Деп койгулачы. Прямой. Томпуштарыңар көрсөтүп койгула көчүңөрдөгү. Анаке. Күлүп карап койгула. Ушундай талааларда иштейбиздер. Ушундай Кореяда ушундай келсеңер ушинтип иштейсиңер. Койду. Аластар айтчы.
А кто ни разу не бывал в Келинках до этого дня, точнее до замужества, мы сейчас вам споем и расскажем о том, как быть в Келинках. Келинки, келинки, забудьте вечеринки, в доме не соринки, чистота всегда. Келинки, келинки, прогните свои спинки, протрите, уберите, да здравствует семья. Beş жол көтер аламын деген. 1, 2, 3, 4, 5. Көтер. 1, 2. Emil Batan, Assalamualaikum. Ding 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 ding, düzelim bu. Babasım, kaybasım. Sekirdi kulağın yok. Sekirdi bolçu. Нет, смотри, мне вот или вкусный я сама